Togo presbyteria nyanyo hame agunyogbo agbetiko presbyteria nyanyo hame untinya chope akpereka alafa ni bla ashike vo ato vasebe pe akpereka alafa ashike bla ashike vo ato no maupe lologbe gbesiagbe aha etolia mawo nyape agu nyogbo vava le gomedete ame gbanto afodede gbanto wo esi Bremen mission mawo nya dogbede gbanto wo vado retourfe Africa futa le fe akpereka alafa nyi bla enevo adrelia mela oyi dadze do agomele peki to afima do adota keta fe akpereka alafa enyi bla tovo eton waya fe akpereka alafa enyi bla tovo aton anyako fe akpereka alafa enyi bla tovo adre ho fe akpereka alafa enyi bla atovo asieke eya yome odo ebe yewayi mawunya kaka ladi dota anye hekple hedzepe gome alele fe akpereka alafa enyi bla atovo enyi lea mela Bernard Schlegel ditato waya de agotime nutome le esime Steinman kple Kohlhammer to waya la kedita de agu nutome vevito agu nyogbo lepe akpereka alafa nyi bla tovo ashekelia mela Hornberger ditato ho to amezope hohwe gobe atakpame ele palime kple agu eye oga trova waya ega obozozo de agu kple atakpame le fe akpereka alafa nyi bla adevo etolia kple fe akpereka alafa nyi bla devo atolia me Ashanti va siva emeto fe akpereka alafa enyi bla adevo ashekelia vasere fe akpereka alafa enyi afa akpereka alafa enyi bla adrevo enelia esime ogba mission nofe ado eye dogbediawo kpo fukpekpe gede lela re toto kple dometoto viade va doame gake nu gayi eji abeta ene ale lefe akpereka alafa nyi bla enyilia mela Ernest Burgi dita de agu tove kple ngotien lefe akpereka alafa nyi bla nyivo enyilia mela ega dita to keta de lome tove tevie ngotien agu kple ho le tsadidi sia megbe wo ŋlɔ nuku ɖe eƒe nkulele ɖe enu kple nuteƒekpɔkpɔ ŋu hede dzesi be le yeƒe nukpɔkpɔ nu la anyo be woaɖo mission nɔƒe ɖe lomegba eye eya yome ɖe tɔve kple agu ke esi mission dɔdzikpɔlagã Franz Michael Zahn le Bremen xle eƒe nuŋɔŋlɔ la eɖo ebe woadze egɔme le tɔve mise gɔme be mission tɔve si didi tso ƒuta gbɔ kilomita bla etɔ̃ lɔƒo la gbã ale woɖo katekistewo abe Albert Binder tso tɔve le ƒe akpereka alafa enyi bla asiekevɔ etɔ̃lia ƒe afɔfie alo april me Andreas aku ɖe lome le ƒe akpereka alafa asieke bla ƒe akpereka alafa nyi bla asiekevɔ atɔ̃lia me akpereka alafa asieke bla atɔ̃lia ƒe dzodze alo februar me
eye John T de Agunyogbo le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bla asieke vɔ atɔlia ma ke ƒe afɔfie alo april me. Hafi ne dɔgbedeawo na de asi tsatsa me la, woɖoe be woɖoe be yewoaɖi tsa ade teƒe alo du siwo me ɖevi siwo woxɔ ƒle le amesitsalawo si la tso gbã. Ɖevi siawo dometɔ ɖekae nye Yawo Dzawu tso Agunyogbo Dalave le Yebua ƒomea me. Wogblɔ be le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bladelia me le esi woxɔ ƒe ade la, amesitsalawo lée le liatɔ alo tɔsisi si le Nyogbo Dalave nu hekplɔe dzoe. Mission dɔgbedeawo xɔe ƒle le anyako le ƒe akpe ɖeka alafa enyi bladelia me le blanyi akpe ɖeka alafa enyi bladelia me ƒe tedoxe alo mars me. Osɔfo Dr. Mallet ye ɖo ga si wotsɔ xɔe ƒle ɖa tso Bremen. Nu sia wɔe be wova tsɔ osɔfo sia ƒe ŋkɔ nɛ abe via ene. Míase ɖe teƒe ya na mi nɔvi lɔlɔwo ke ne etsɔ be wolɔ̃a míagayi edzi le axa atɔlia me. Nye nyanu enye nyaxlela nyanɔvi suetɔ kekeake Tchalevi Simple International plus de 128. Otrɔ bɔkɔ na mi.